انا هاد السيده اللي مشات ليها تقريبا 13 مليون و600 الف فرنك. 14 مليون ونص. 4 مليون و50 الف ريال. دخلت لابليكاسيون، المهم لقيتها مبلوكيه مبغاش ندخل ليا، المهم لاحوا لي واحد لو ليان. ملي وركت على لوليا لي زانفورماسيون ديالي كلهم مشاو. 58 الف درهم و78 الف درهم مشاو في دان سول كو. دخلت لي جاي من عندهم فيه الاسم ديالي وفيه الرقم ديال التليفون ديالي. انا ما عرفتش كيفاش تبلوكاو ليا لابليكاسيون ديالي وكيفاش تاخذوا الرقم ديال التليفون ديالي وداروا في هذاك لو ليان. بقى لي حد الساعه سنتسائل، انا ما عرفتش كيفاش تاخذوا ليا هذوك لي دوني ديالي. جاك ميساج من عند البنكه انني انا راه اكتيفيت هذا التحويل الدائم لهذا السيد. انت راسك تبارك الله، هذا السيد كدوزي ليه الفلوس من شهر 5 من شهر 5 لشهر 12 حتى شهر 12. الجواب على هذه الاسئله غادي نفصلوا في هذا الفيديو على شكل شبه وثائقي اللي غادي نجمع فيه معلومات تخليني نرجع لصوب الموضوع، معلومات تخليك تعرف خطورة الهجمات السيبرانية. الموضوع غادي يزيد يكبر، واكيد هجمات غتشمل مؤسسات صغيرة وايضا مؤسسات كبيرة، والاغلبية كيتسائلوا علاش الاعلام او الجرائد والقنوات الرسمية ما هضروش على هذا الموضوع. علاش؟ بكل بساطة عدم التشهير بالموضوع، الشيء اللي يخلي هجمات تجي من مصادر خارجية اكثر، تقنيات متطورة اللي عندها قدرة تضرب حسابات ومؤسسات خاصة بالدولة. باش ناخذ مثال، غادي ننتقلوا للتفة الفرنسية نشوف المعاناة والكفاح المتواصل في صد الهجمات السيبرانية. La question c'est pas de savoir si ça va arriver, la question c'est quand et qu'est-ce qu'on fait. Et au programme aujourd'hui, WannaCry. هذا الشخص اللي سميتو جونيف كيسير واحد المختبر خاص بحماية البيانات الرقمية، المختبر الوحيد بالدولة الفرنسية اللي كيحتوي على سيرفرات عملاقة كيف ما تشوفوا. Qu'est-ce qu'il y a dans ces armoires? Donc dans ces armoires, on va stocker tout ce que l'on a, et aujourd'hui on a à peu près nous 10 millions de codes malveillants, c'est-à-dire des virus, des vers, des botnets, des ransomware. C'est-à-dire que des virus sont emprisonnés dans ces armoires? Complètement, ils sont emprisonnés, il n'y a aucune chance qu'ils puissent s'échapper. كيف سمعتي هنا محبوس ما يقارب ولا أكثر من عشرات المليون ديال الفيروسات اللي كتصنف من أخطر الفيروسات اللي كتسمى لي رانسوموير، اللي في المقدار ديالها تخرب أقوى الأنظمة وقادرة توقف أجهزة ومستشفيات، بحال الهجمة العالمية اللي كانت وقعت في أبريل سنة 2017. En mai dernier, Right now, a crippling cyber attack has la planète découvre un virus de destruction massive, the ransomware known as WannaCry. le logiciel de rançon WannaCry. La plus grosse cyberattaque de toute l'histoire. L'attaque du logiciel de rançon s'étend au monde entier. اللي تضرب فيها أكثر من 300 ألف حاسوب في 150 دولة في بعض الساعات فقط. كانت شركة رونوم واحدة من المتضررين اللي قدر الفيروس من توقيف جميع الأنظمة بالشركة. وفي الجهة البريطانية أكثر من 50 ألف مستشفى لغوا عمليات جراحية وأجهزة خاصة بالتنفس تم التوقيف ديالها، والناس فقدات حياتها وخلات الرصيد في البنك. هاد الأحداث تخليك تستوعب الخطورة ديال الهجمات السيبرانية، وخصوصا من هذا النوع الثقيل من الفيروسات تحت إمضاء WannaCry. هذا الشخص واحد من الجنود الخفاء اللي قدروا يوقفوا الهجمة اللي ضربت 150 دولة. Connaît désormais le jeune français. How are you? Il est connu? Bien sûr, ce gars c'est une célébrité. Il a sauvé le monde. C'est un super-héros derrière un ordinateur. Un super-héros anonyme. Car Mathieu Suich est l'un des rares à avoir été capable de comprendre le mécanisme du virus WannaCry, et plus encore, de l'enrayer. Son métier? Hacker professionnel. Voilà. Je parle français, anglais et C++. Ça veut dire quoi, C++? C'est le nom d'un langage de programmation. Et qu'est-ce qui vous différencie avec un pirate informatique?
Je ne suis pas en prison, la police ne me recherche pas. J'aide des gens. J'écris donc des outils et des logiciels qui sont utilisés par d'autres personnes. Ça a une notion plus constructive que destructive. Dès que WannaCry a commencé à semer la panique, le jeune homme a tenté de comprendre comment fonctionnait ce logiciel de rançon. Plusieurs nuits blanches devant son ordinateur, jusqu'à ce qu'il trouve l'antidote. Le virus contient un point faible, un code qui permet de l'enrayer. Ça, c'est la partie du code qui contenait donc le bug dans WannaCry. On peut dire que vous avez trouvé la faille dans le virus. Ça revient à une faille dans le virus. Ouais. Cette faille lui a permis d'endiguer la propagation. WannaCry est toujours actif aujourd'hui, mais inoffensif. كيف ما لاحظتي الهجمات توقفات لكن انتشار الفيروس تيبقى ساري وكيتنقل من جهاز لجهاز كلي يو اس بي ديسك دور اي جهاز متصل بالانترنت باش ناخذ فكره على الضرر اللي تخلي هجمه وحده اللي تقدر تسبب اغلاق شركه صغيره او كبيره وتخلي موظفين يفقدوا العمل ديالهم ويمكن حتى الرصيد ديالهم في البنك. تخيل معايا تدخل لشركه كصاحب او موظف بها وتلقى رساله تهديديه باداء مبلغ معين بعمله البيتكوين في مده زمنيه محدوده اللي غالبا تكون 24 ساعه وشحال ما تعطلتي في وسط هذيك المده المعينه المبلغ كيتزاد مقابل ترجع جميع البيانات وملفات الشخصيه الخاصه بالشركه. والجواب اللي كيتسنى كل شيء من عند المسؤولين واللي صعيب ومؤسف ان اي مسؤول يبوح به كجواب اللي نعتبروه اعتراف. J'ai réussi à discuter, à négocier jusqu'au dénouement final, j'ai rien maîtrisé. Et dans ma position, ne pas maîtriser la position de dirigeant d'entreprise, c'est pas bon. C'est l'équivalent virtuel de ce qu'ont pu subir hélas des personnes sur des braquages, des prises d'otages, des cambriolages à plus ou moins grosse échelle. C'est la même chose en virtuel. Vous l'avez vécu comme ça, vous? Moi oui. C'est traumatisant. C'est un mauvais souvenir. Pour Étienne Robin, l'histoire s'est bien terminée et il est maintenant mieux protégé. Mais le pirate a gagné. وايماجيني انت مدير ما عرفش فيرمون بيرمانو شنو هي واللي ما غاديش نحصروه فقط على المسؤولين لكن حتى الفئات المستهدفه اللي الاغلبيه ما عندوش حتى اهتمام تجاه النقر المستمر على الروابط اللي كتوصلوا مع تحميل تطبيقات عشوائيه والدليل ان المخترق بامكانه يتحكم في التطبيق ماشي فقط يسحب من الرصيد ديالك. والمؤسف الا جات فيك الصفقه غادي توتي المبلغ التيناس بالنشاط العملي ديالك ونسى هنا السلطات تدخل حيت الموضوع كبر وخارج من يدهم حتى هما وضروري تخلص والهاكر ديما رابح. J'ai le contrôle total de l'ordinateur. Je peux faire même plus que ce que ne peut faire le propriétaire de l'ordinateur. Et Julien tient à nous faire une démonstration. À distance, il prend le contrôle de la webcam d'un internaute aux Pays-Bas. Voilà sa caméra frontale. Il est tranquillement sur son PC en train de naviguer sur Internet. Et je suis en train de le regarder alors qu'il ne sait pas. Là, vous vous êtes introduit sur un ordinateur? Oui, tout à fait. Et ça, c'est une personne qui s'est fait avoir par moi en temps réel. Donc lui, il sait pas qu'il est filmé? Non, absolument pas. Avant d'exécuter le logiciel de rançon, comme un cambrioleur sans aucun état d'âme, Julien fait d'abord un repérage. J'analyse la victime avant. C'est-à-dire que chaque victime que j'ai, je ne vais pas directement l'affecter. Je vais regarder ses comptes, regarder ses fichiers. En fait, j'essaie de rentabiliser un maximum mes victimes. C'est qui votre dernière victime qui a payé la rançon? La dernière victime qui a payé la rançon, c'est un architecte. C'est un architecte qui avait plusieurs plans de maison, qui a payé 150 € en bitcoin. Le pirate explique cibler uniquement des particuliers avec des petites rançons. ومشي بالمستحيلات القاء القبض عليه بحكم ان الهجمه وكل شيء مجهود بحال الهجمات ديال WannaCry اللي غادي تكون تنظمات بشكل جماعي من طرف هاكرز مدعمين من جهات خاصه يقدروا يكونوا التدول واصابع الاتهام تتوجه بشكل كوريا الشماليه اللي منقطع على العالم في شبكه الانترنت اللي القائد ديالهم من العشاق جمع ارقى الاسلحه الفتاكه وايضا انظمه التهكير المدمره. Défaut de fabrication d'un système que vous connaissez tous, Windows. Cette faille aurait été découverte et utilisée à des fins d'espionnage par la NSA, l'une des plus grandes agences de renseignement américains. Mais en avril dernier, la vulnérabilité est révélée au grand public sur Internet. Des pirates vont alors utiliser ce code pour propager ce qui va devenir
le pire logiciel de rançon de l'histoire. Reste une question. Qui sont ces pirates? Donc, WannaCry. Pour l'expert en cybersécurité, cela ne fait plus aucun doute. WannaCry porte la même signature qu'un précédent virus. WannaCry avait des similitudes avec un autre ransomware, des similitudes techniques. La signature d'un pays. Personnellement, je pense que cette attaque est due à un État, et non à une organisation ou quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre. Quel État? La Corée du Nord. Le régime nord-coréen isolé sur la scène internationale aurait conçu WannaCry dans un but lucratif. Une hypothèse confirmée il y a quelques jours par les services secrets anglais et américains. Et ce n'est qu'un début, selon Mathieu Suich. Ce nombre d'attaques va aussi augmenter dans le futur, étant donné qu'on est en train de rentrer un peu dans une guerre froide entre des États, et dont les victimes principales, en tout cas pour cette année, ont été des entreprises privées et publiques. إلا جاك صعيب تستوعب الموضوع نقول لك في بعض الحالات حتى المتخصصين في المجال كيتحطوا في نفس الموقف اللي كيسهروا على حماية الأنظمة وكتجي هجمة ما كانتش الحسبان تقدر تخلي الحلول منعدمة. T'appelles à des informaticiens pour tenter de récupérer ces données. 5 au total vont se succéder, mais à chaque fois, le même constat. Donc là, on voit bien, tous vos fichiers sont chiffrés. 258 714 éléments de chiffrés. De chiffrés. De cryptés, quoi. Oui, ça. Cryptés. Donc, si 258 000. Oui. Donc là, malheureusement pour vous, c'est une attaque de masse. Malheureusement, il n'y a pas de solution. C'est un truc de fou, ça. Vous aviez quoi, vous, sur ces fichiers? Toute notre comptabilité, nos clients, fournisseurs, etc. ونرجع على ديك الحماية للحسابات البنكية. يمكن نقترح عليك تأمن فلوسك. إذن اليوم شنو خص المواطن يدير باش نقول لكم ما تبقاوش تجلسوا وتمشيو تدقوا على البنكة. البنكة ما غادي دير لكم حتى شي حاجة، المفروض يكون عندها تأمين. كيف ما سبق قلت إلا جات فيك الصفقة بالرغم من اتخاذ جميع أساليب الحماية اللي غادي تكون أساسية في التعامل مع أي جهاز. كنتمنى تكون استفدتي في هذا الفيديو وخرجتي منه بوعي جديد يخليك تستوعب الخطورة الفعلية للموضوع. وما تنساش الاعجاب والنشر مع الاصدقاء باش كلشي يستافد. نتشوفوا الفيديو الجاي.